clear tu te in sawa in chibai kabu ka cheu he ka channel min lo clear saka min lo subscribe sak tu song song te in sawa ya chunga lom thu ka soya la subscribe lo ten khongai taka he ka channel hi min lo subscribe sak zel turin kang yan cheu ani ole winia hian covid-19 shileng mek chungchanga longta district din munthar lam ber kan ngai tha anga chumi ba ka chuan district chung thuthar omte kan ngai tha ho don bok ani ole tuna chuan covid-19 shileng mek ka longta district din mun thar lam ber hetiang hian ilo ngai thang o darkar somnile pali kalta khan longtai district a shivei somnile pathum mu chua tharania hang positive mu chua ta hi kamala nagar chuwa meichia pakhat kamala nagar thia mipa pakhat le meichia pakwa awai som kamala nagar 4 a mipa pakhat le meichia pakhat chongte ela mipa pali le meichia pathum awai pasari baragui suria mipa le meichia pakhat ve baka damdepa meichia pakhat te ania chongtel hi lungle district ani chungin ain kolna aram chanzo ka wangin longtai district anga chiar ania hi government PR angaron tarlan ani voin lama rivei en kolna atanga chuatir hetiang hian an om IR battalion covid care center thingka atangin mi panni chongteya home isolation atangin mi pasari 4C circuit house chongte atangin mi pakhat eklavia model residential school chongte atangin mi pariat niin government comprehensive middle school atangin mi panga te chuatir ani tichuan voina covid survey en kolna atanga dam taka chuatir zong hi anvain mi somnile pali ani hetiang hi tuna longkai district covid-19 survey mek din mun ani IR quarters covid care center ai thingka hian mi somle pathum anam meka home isolation en kol bungtlang sauta pakhat aw mek bok covid care center chongte tourist locha mi som pakhat anam meka mani inlama en kol home isolation hi chongte a en kol mek zale pakwa an oma 4C chongte circuit house en kol mek mi pariat ombokin eklavia model residential school chongte a pali en kol anibok heng baka hian karlui middle school a positive somthum le panga en kol mek an nia karlui primary school a mi somthum le pakhat en kol ni bokin missionary school karluya mi somni le pariat en kol mek an ni bok heng baka hian home isolation en kol mi som le pathum karluya hian anom bok ani chongtel government high school a mi som le paruk en kol mek an ni boka tichuan tun din huna longkai district chunga covid positive en kol mek a hi zanni samruk le pakwa ania heng positive en kol mek te hi an risel na din mun uluk taka vil reng ania tuna hian ngai to om anom si lo ani ole longkai district a rivei mu chua thar an la om zela avapung hluai ni lem lo ma se nitin rivei mu chua zel an la ne wang hian khoila ya ma in tha da hi alarem tak theilo ani hetiang ani wang hian mitin ten sileng laka kan himna tur hi kan langai poimo ber fo angai ani ti hi sia ila sileng laka him nana mithiam ten an lo soi in lama in khong tam hi ala poimo hle ani ti hi kan siat kadu takzet ani habikin no pangle tar chaklo te natna ben von nei te phei chu lo theilo ani lo chuan pon chuak lova in lama tom thap rang hi himna bulpui ber ani khulaya chuak te point max vo thein hil lovila chen khat chuan tun hnaya max de bola vo te anom zel ani hei hi kan ngai pui mo angai tak zet mi nena inin biakin ibula ibiak kha shriveya angai mi ala max i vo lo chuan i lo him lo thei rang mai pon lama kan te chuin kan hovele kut uluk takasil turani han sanitizer pai anom thin pai kherlo mala mang waro mizo te hizok le muam tinasa kan ni ikuta siom kha ika ithun lut hlau dange midang hlata om hi alo him phian zel chian chung khat laina na tho pui tele midang in nai chil taka om
anga yani point tlan siat san zel la I him nge yang ole kan him na tura sarkar in dan asiam te zom tu ni vek tu milia kan in tha da lo phot chuan kan him nge yang kan tarlan fo to ngin COVID-19 laka kan in ven na atana in khuwa khirna Mizoram pumpuya khau taka kalpui mek ania longkai khopuya po he in khuwa khirna hi kalpui chauzel ania April ni som ni atang khan longkai khopui veng sang sanga executive duty da ania veng som le pania heng executive duty te hian ni tin dan bo chia endik na an thokreng ani kan soi fo thina dan zom tu ni hi har ania ge ni tin dan bo chia man anom zel mai hi apoi takzet ani heng executive duty mun som le panni atang hian voina po khan mi som nga le paruk ngot mai man anom le ta heng dan bo chia mi som nga le paruk an man te atang hian poisa cheng sa nga le zaruk choi tir anni tichuan COVID-19 awanga in khuak hirna kalpui ani chantir April ni somni atanga voin thleng hian longkai khopui chunga dan bo chemi sangkha jali somriat le pakhat man ani to a heng an man te atanga poisa an choi tir tling kho ma hi cheng nuai khat singruk sangkwa zakwa le som atling to ani heng dan bo chen man te hi van tlang huna mai tuam na marks vo thalo le in kai suaina SOP zom thalo te anni sarkar in thei top cho in dan bo chia te endik na athok thina heti chung hian poimo nei lem lo VLTF te le khala lem lo mitam tak pon an chuak thin he ya poi tak zeta ni tina man tur kan lo om zel hi dan kan poi sak lo sia tilang tu ani hun local zel tura mitin te kan film khortlan apoimo heng executive duty te hian man turan oma hi hreom an ti hle ani chuwang chuan man turam lo khopa ni pui kan film khur huna he sileng lakatang hian kan film don ani ti hi kan hria thapoimo ani chuwang chuan pon chuaka man ngai om lo turin mitin te karin ngen mol ani voina khan longtai DC District Education Committee Chairman ni bok Dr. Anjuwes Vanal dika hovin longtai DC conference hall kumthum kalta chunga high school living certificate le higher secondary school living certificate examination a longtai district chunga school sang result thir ho ania he huna hian longtai district education department lam ho tu tele longtai kho pui chunga high school le higher secondary school sang principal le headmaster le zirtir tu te baka Lai Students Association Central Young Lai Association le Lai Women's Association IOT an kal khoma kumthum kal ta chunga HSLC le HSSLC exama longtai district result an thir ho rualin school le zirlai te har satna sang te zirna ti boile ti bahla thei ni an hriat te le asut kian dan tur te longtai district a zirna in ma ason theina tur le HSLC le HSSLC result thazok nei theina tura rotna sang te an sei ho bok ani DC Dr. Anjuwes Vanal dika chuan thileng kim azirna chu abul thuta poimo ber pakhat ani zel wangin ngai poimo a choi san zel atulani atia zirna kongle na zonna konga po ati thaji nga longkai district alan zel theinan district chunga zirna chu ti changtuna chanlak atul ti soin zirtir tu tele education department chu na sazoka chanla a pheikhai rual taka ke pen turin acha ramle namhum hal tur point zirna bok chu abul thata poimo masa ani thu sein zirlai pol le tlomai pol te po tha lova zirna choi san ko mala zel turin he huna hian acha bok ani kalkhom te chuan sanghi somle pakwa atanga sanghi somni pakhat thleng kumthum chung result enin kumtin mason zel zonga longtai district akal chu lomaman ti thu sein mason zel turin thatha lova chanlak sau atul an ti thuan soya HSLC le
HSS LCA result tha nei turin Paul niam zok elementary level atanga zirna uluk apoimo anti thu an sei bok ane HSLCA Longkai district chunga zirlai pass percentage hi kumsang ni som pakwa za zela somli le pakwa ania kumsang ni somnia za zela somnga point panga bial ania kumin sang ni somni le pakhata khan za zela somruk le panga point bial pasari ani HSS LCA Longkai district chunga zirlai pass percentage chu kumsang ni som pakwa za zela somli panni point pakhat bial ania kumsang ni somnia za zela somnga pali point pakwa bial ania kumin sang ni som pakhata za zela somruk pariat point pakwa bial ani thungani hetatang hian he kum thum chung apo hian zirna konga ma kan son hleti alang ani lemin lama khan South Lungpher Wele tele mitlom ngai tena New Siaha West le Siaha Tlaveng te tana chome an la khom chu pickup trip ni mangin Siaha muna phur khen ania South Lungpher Wele ten Siaha Tla le New Siaha West tana chome an pek te hi thing thupui mayan antram tumbu rotuai pui namle thai dangte ania heng chome te hi Siaha Tla VLTF tele New Siaha West VLTF te hena nimina khan an hlan ngal ani chome an pek tur te hi nilai ni khan wele member samruk chuang te chuan ramlama thok chuakin an zong khoma ramlama an lak ba ka hian mitlom ngai ten an lo le leipui atang te a thlai na le thlai ra an pek khom te atel bok ani South Lungpher branch wele te hian shileng awanga si halama har satna an to mek chu hriain chome chu sang pek tha an tia si halama hileng awanga chung ko engam zat har satna tok anom ti an hriat ba ka si halama hian chome ato awanga har satna tok anom thu an hriat chu bo zuin hetiang hian an thei ang chome an la khom chu si halama hian an peta ani New Siaha West VLTF le Siaha Tla VLTF te chuan chome thanhem tak petu South Lungpher Wele te hena lom thu an soibok ani tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melo me sak turin paron ngen che ani niben khan TKP chan mari unit te chuan amom opiang te manatan thisen an peya thalai Christian Paul chan mari unit te hian ningani nimin khan district hospital blood benga amom opiang te manatan thisen an peya thisen pek na hian Association for Voluntary Blood Donation Longkai District Soi tu ten telpuin an president pu Elvis lal thang zola chuan damlo ten an mamo em tisen pek ani le ta chu lom om ati thu sein TKP chan mari unit te nena lom thu asoya ko thana thalai pol ten kan rong bol na nena in me tak tisen pek kan la chun som sel thei hi aro pui hle ani ati bok chan mari unit TKP te hian blood benga tisen stock ate mawang thisen hi pen nia tun naya thalai covid vaccine la an member singa an tamawangin duanga tam thisen hi an pethei lo ni in an suai tu te chuan an soi ani TKP chan mari unit te hian thisen unit ruk an peya thisen pe te hi mipa pakhat le meichhia panga ani Longkai khopuya autorickshaw le taxi manga izong mi somriat pariat nena chief minister relief fund atangin cheng sang khat theu pek ani Longkai DC Dr. Andrew H. Vanal dikachuan asaidanin sileng mek awanga in khuak hirna kalpuya ni awangin taxi le autorickshaw te chu hunrei tak an service thei to lova hemi awanga an har satna zual pui phusuk ani theinan chief minister's relief fund atang hian cheng sang khat theu pek an ni thu asai Longkai ko pui chunga veng rang atangin taxi le autorickshaw manga izong chanpuina an pek te hi chon hu atangin mi som college veng atangin mi som thum le pali Bethel veng atangin mi som AOC veng atangin mi som pani electric veng atangin mi pasari le thingka atangin som le panga ani Longkai autorickshaw le taxi drivers and owners association chuan an member te hars
สัตนาเสียรวมมันนักเสียมสักตัวลงใจดีสิเนน่ะลอมทูอันสวยอันนี้